Murumve twana twanye n'abarazuru. Paruwasi ya Butete niyo iheruka gushingwa muri Diyosezi ya Ruhengeri. Yahoze ari santrale ya Paruwasi Kinoni. Iri mu majyaruguru ya Diyosezi ya Ruhengeri. Ifite abakristo bagenda biyongera buri munsi. Paruwasi ya Butete ikaba yarashinzwe mu mwaka w'2014 ku itariki ya 17 z'ukwa gatanu. Yaragijwe Mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri. Igizwe n'amasantrali 3, ikagirwa n'amasikirisare 9, ikagirwa n'imiryango remezo 120. Ifite abakirisitu 19,875, bakaba ari abakirisitu babarizwa muri ayo masantrali, amasikirisare n'imiryango remezo navuze. Paruwasi ya Butete rero nka paruwasi nshya ikaba ifite abakirisitu bagenda biyongera buri munsi bitewe n'abahoze ari abapagani, hakazamo noneho n'abandi bari baraguye bagenda baganduka n'abava mu yandi madini. Hano rero muri Paruwasi ya Butete tukaba dukora ubutumwa turi abasaserdoti 3, tugafatanya n'abakateshiste bari hirya no hino muri ayo masantrali ku buryo ubona ibintu bigenda neza buri munsi. Umunsi wo gushinga Paruwasi ya Butete kuri 17 z'ukwa gatanu 2014 ni nawo wabaye umunsi wo gutangiza umwaka wa yubile y'imyaka 50 ya Diyosezi ya Ruhengeri maze ishinzwe. Paruwasi ya Butete ifite umwihariko w'iyi paruwasi nshya ya Butete mu bijyanye n'abakristo nuko usanga ari abantu bumva vuba kandi bakitabira ibintu byabo. Iyo urebye nk'abize ahandi ukunze kubona bagorana kugira ngo baboneke, ariko intanga babona ari abantu bicisha bugufi ku buryo usanga hafi ya bose babarizwa mu makorali. Paruwasi ya Butete rero ikaba ari imwe mu maparuwasi ubona ifite amakorali menshi, kandi ayo makorali ugasanga agizwe n'abantu bize. Paruwasi ya Butete rero ikindi umuntu abona gisa naho ari umwihariko no kubona mu mirimo ya paruwasi babandi bize bagenda babonekamo cyane n'icyo basabye bakakitabira vuba. Ikindi muri rusange mu rwego rw'abakristo ubona iyo muhanye gahunda bakaba bayumvise neza ibintu babyitabira kandi bakabikora neza, ukabona ko kubabigize ibyabo. Nubwo Paruwasi ya Butete yavutse kuri 17 z'ukwa gatanu 2014, igitekerezo cyo gushinga misiyoni muri aka gace cyo ni icya kera, cyamaze hafi imyaka 70 kitarashyirwa mu bikorwa. Mu 1956 niho batekereje kugira ngo aha mu gace ka Murera habe yo paruwasi bitaga misiyoni. Igitekerezo ariko basanze hano hatari ibikorwa, batabona ibikorwa bibafasha kugira ngo habe inyubako. Habuze amazi ari kure, nta bumba ryari hafi, none nubwo batekereje ko bya hafi y'ikiyaga cya Burera ari mu Gitare. Ariko kubera ubuyobozi bwari buhari batifuza ko paruwasi yabegera, bahisemo ko bima ikibanza, ntabwo babemereye ko byari bikwiye. Ubwo noneho paruwasi yubakwa mu Kinoni kuko niho hari umwanya kandi n'ubuyobozi bwaho bwarabyifuzaga. Nyuma yaho rero kuko twari santrali ya Rwaza, aho Kinoni bare paruwasi, ahangaha ntabwo hakomeje kuba santrali, twabaye agashuri gasanzwe ka Kinoni. Santrali yongeye kugaruka hano mu za 81 kuko niho batekereje babona ko santrali ya Gitare tubanye kure, kandi naruko bashaka gushyiraho santrali ariko bakabona ko naho ari Butamoso ari kuri. Abasipanyoli rero bayoboraga paruwasi ya Kinoni, Padiri Philibert bahisemo gutekereza kugira ngo ahangaha hongeye habe santrali. Yatashwe rero muri itariki ya 8 y'ukwa 8 1981 niho twatashe ka santrali. Nyuma yaho ka santrali katubanye gato tugera turakagura mu 2003 twarayaguye ibanini, n'ubundi rongeye ibantoye baye noti. Ibyiza nuko twashyiraho amasikirisare kugira ngo baje basengera iwabo abakirisitu. Ubwo noneho twubaka
sikirisari ya ruko. Musenyeri rero Alegisi Habiyambere yayitashye abonye icyo gikorwa cy'abakirisitu bubatse, niho yongeye kusaba ko iyi santarari ahubwo yaba paruwasi kubera ingufu z'abakirisitu bafite. Twana twanjye n'abarazuru